Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Usumbot Menteri Rangba jong kejela ubak Presiden Tensong ula ong ba kamdon jingmut AA yau MLA jong keseng Kongres yau balatip kerteng kum u kamalakia de purkayasta ba unwan senong ba Shillong hak sitarik unok pra arjar arpo ban yakendu yau Menteri Rangba jong kejela u Konrad K Sangma bat ban IT ru daga dorkas ba kerpat ban nom penteri kam ya ke airline permit hak kejela Meghalaya. Uba Preston habaya keren ber ke Batisi TV ula ong baka sorkar Meghalaya katip khamba ya ke ai ke jingdon kam hapo ke jela bat kalong ru ke ai ke bomsong nia baki brieu ki banabar kinwan muslia bat wan korbar ya ki kampo yeng hapo ke jela. Kita ki MLA guna bat kam do ni kaptip mangi bat ngatrai bakinwan batai maki kata kamdon ka nongrim lan mangi ngli batai ki ru kamdon nongrim dan mereka ka bangin penting na kalong la dengi yok ILP ro ngin penting na the smooth flow jong kini ki kali ki ba ya lengba ha ki ba le ka transit lengba jong jela ka jong ban nam pentut ban nam penwit ban nam pendik ya kata pada tingin ngin le ka ba de la dengi yok ya ka ILP ki dei ban huslai kata Kerana itu MLA badan guru muda wani kedu usian lo, memang tu MLA juga kongres nak pun dia. Kalau ada day pada jumpa kongres, nak try ni hapan ke explanation, na ke parti kongres. Mo, hapan ke explanation ke parti kongres, nomor ba, hak tu kepor mengipas, kemo pi resolution dia pas lang, unanimously. Dia mental ada MLA na ke kongres, badai na Assam, wan keren hatu lah dia selok suah bat MLA. Dan ini baru leader opposition joko kongres, dan ini baru parti kongres ha Meghalaya na. Don't give vested interest vested. Di bangai hagi social media bagi spread ke kubur kalong ke bom itu na. Na kada mas tari sisin na statement, na ong singo bah refrain na kata. Long ki bri ke belum responsible. Lar thi ong ki khasi, belong ki tribal na ki non tribal. Na bangi hang ni hapo ke jela Meghalaya joni. Right from that time immemorial kebangin padio ke jela ngi inwang bat kin non tribal mo ba tanggi tribal nando kat kopor hadu mentar ngia inlang ngia trelang ngia yadlang ngia kiulang puniru de kecing ya trelang terleng ngau pila da menta ki punikai ki tu bijaj kini news ki baper hagi social media ngatrai ka bom internet bat ka bom long kalong so irresponsible namar bang ngai i mat sudi don bato ana badai ban lek enta uran batai mu hakan no kelenti habangi badon government ngopi what ia iye ngi barit ngi kwa ban take care lang ya baro de piong katuka jingji apo ismati la ne hanong nuru la piong katu baji apo te motor de ka government kadon hang me dang taban protect ya baro iba la piong ki tribal la ni non tribal ngi protect lang ya bro but ngi penting na bak interest jong uwe kan long ka babit ko suggestion ya very good suggestion kung kita ngawi ke ba ngini examine ha number ba hang sha baro ngi don lang ha ju page ka page kalong ba ngi don lang ka ju unanimously ngi pass lang ya ka to resolution men substan kami ong ba ngin pan ya ka ILP de naka government ru ngi stand hang ka nang tanah kalian di opposition, bro anu pungut ke MLA ngatai yang lang gajuk jenggut.